ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ हेलुवा पुनर्निर्माण ज्याचुंगु यल लाकुली दुगु विन्द्य देगय पुनर्निर्माण अन्तिम चरण थेंगुदु थेदथि जिगु सम्पदा जिस देके नुधैगु नारबिया जन श्रमदान पाखे शनिबार देगले पौचिगु ज्या जुगुदु ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष मनोज बहादुर न्याछो जुन जन श्रमदाने मनुतेस उत्साहजनक ढंग पोतिकाबु थयदिल लगभग 5000 मनु चाहिँ थिन इस्टिमेट गर्नु हो त्यसमा चाहिँ छुट्टी चाहिँ पौटी छौमा प्रोजेक्ट त कुछि त दिसो सारण घुम्न त कुछि त चाहिँ तोची भिन्दै यो तोची ले चाहिँ कुछि त चाहिँ दिसमा बाली पुना लगभग कुछि आस दोजिया लगभग आसुले पके भित्र यो बिदार हजारौं मनु भयो ल 4-5 हजार मनु कतिला दिएको आजके त पुरा दुनिन चाहिँ आस्तकै आया त क्या त भिन्दै लागि छिया त यसले बाकी एकदमै हर्षित ज्यादा हो यसलाई छियो ठन याक्न चाहिँ यो बिदा 1 महिना भित्र जिस्न चाहिँ हानो ठुकेर गार्डनमा पुला पुग्नु दियो छियो श्रमदान ज्याजोले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा प्रसाद प्रदेश सांसद शोभा साके देगवा पुनर्निर्माण सरकार समिति कजी कृष्णलाल महर्जन यलय प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षा निकाय जातीय समाज स्थिति संघ संस्था या प्रतिनिधि निश्चय स्थानीय मनुतेसा बोतिका गुखा साल वैशाखिया भोखाच क्षतिग्रस्त देगयबारे युनेस्को वगु इटालियन विशेषज्ञ टोली अध्ययन याना तत्काल थुनेत सुझाव ब्युगुखा तर राज्य च्युता मुक्यासेले 2075 साले स्थानीय अग्रसर जुया पुनर्निर्माण यज्ञ सुरु चुगुखा कार्यक्रम yana loksa चाहिँ ऐच्छिक श्रमदान यहाँ चाहिँ नि क्लोजिङ यो अथवा उ छौटल लजको बाइक चाहिँ वो चाहिँ ठाउँ सिरेका चाहिँ टोकसिउन पार्टिसिपेट चाहिँ होल जिल्लावासी उति पार्टिसिपेट देबले चाहिँ छौ जोस न देनी जागर न देनी उके लागि चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न भयो सम्पदा तेगु पुनर्निर्माण झिसहे या फुटका थैगु दृष्टान्त नथुगु देगया पुनर्निर्माण स्थानीय पाखे जुगु सहभागिता क्योंगुदु